Tamo ima jedna Zaglava je mala. Da, mala. Daj da moj male. Evo, evo. Aj. Aj. Vidi. Možeš pekaru cijelu doneti. To je samo jedan. Nema ništa od njih. To je njihov teren. Čisti je Dunav. Evo zelen, koliko jezero. Koliko su stari ovi? Ovi? Da. Koji imaju 7-8 godina. I tu žive, no, leto, zimi. Da, odu, ima tu taj zaliv, ti rukavci i onda se tu oni preko zime, pošto nisu to jake zime. Tako? Oni to s lakoćom preživljavaju. Ali onda su malo aktivnije, više odmaraju preko zime. Odmah sa krive, da, ima tu trska, tu pored željezničke stanice, pored pruge tu, pa preko, kažem, posebno preko. I tamo to je zaštićeni deo prirode, to je po zaštitu. Ne smije niko da ih dira, ne smije niko da ih... Čak ni ovo ne bi smeli, a prosto mi... A jeste vi ovo ribolovno društvo što je ovdje ili je? Jesam i predsjednik, ako imate čast da razgovarate sa predsjednikom udruženja. Lele. 30 godina. Baš. Pa mi smo došli s tom namjerom. Došli smo specijalno u ribolovno društvo, dobili informaciju da ima najbolje. Ja sam Nataša, baš mi je drago. Ja sam Jalče Dorgutov, Vlado. Danas prijatelji nam rekli da ovo nešto moramo da vidimo. Pa treba je, to su 3 tačke, svete tačke, to su Dunav, to je centar i to je Stražilovo, Branko Radičević, tamo gdje je on. Tako. Dušan Trifunović, gore Vidikovac, to su vam tako ta mesta koji bi svako trebao da zna. Da zna. Vidjeli smo na YouTube da je ovo mjesto puno popularnije, da se organizuju razne manifestacije. Sada u avgustu je bilo neka. 42 puta smo organizovali riblju čorbu, Zlatni kotić Dunav, evo ovako. To je to što mi je zadnje izašlo u avgustu sada. Moguće, jes. Puno narod. 19. avgusta je. 19. avgust. A to je tradicionalno radite, ili? Tradicionalno 42 godine. Tako je. 3. februara 51. godine na osnivačkoj skupštini osnovano to društvo. Ivan Kolovka, dopisnik, novinar, vaš kolega iz Londona. On je bio prvi predsjednik. Tako. I onda su jedno 10-ak ljudi bilo menjano. Menjalo se društvo, menjalo se i oni aktivnosti, godine, sve to. I na kraju... Nije stalo od 51. do sada? Do sada, nikad nije bilo prekidano. U APR-u registrovani, možete provjeriti na Facebook, možete naći sve te naše aktivnosti. Evo, 20. juna mjeseca, kad deca završe školu. Dobro. Tako? Kad deca završe školu, onda imamo taj katamaran, eto ga tu gore. A katamaran, eto ga, da. I onda idemo, dobiju opremu, dobiju majice, dobiju kape, dobiju štapove, dobiju crviće, dobiju hranu i idu da pecaju, tu taj jedan rukavac tu gore. Zajedno katamaran, oni na katamaran i pođu. Tamo i tamo siđu, tamo pecaju, nije bitno, svi su pobjednici. Dobiju zahvalnicu, dobiju diplomu, vrate se natrag, dobiju ručak i to njima ostane u sjećanju. Gospodin predsjedniče, samo da znate, vi pričate sa mojom suprugom, ona se zove Nataša, ja sam Miško. Ona je iz ribarske familije, Nataša. Njen deda je imao prvu ribarnicu u Skoplju. Znači, puno je meni drago, posebno što ja nisam ribolovac, ne mogu da kažem da jesam, iako znam da... Nije bitno, bitno je da volite prirodu, bitno je da volite vodu, da ste pored vode ili na vodi, to je osnovno, to za sve važi. Uvek smo bili, uvek jasno. Biti na vodi ili pored vode, taj vazduh je, znaš što znači, to je zdravlje, ne treba apoteke, ne treba nijedna apoteka, to je lek. Voda izvlači sve. Tako je. Možete li samo da mi kažete puno vaše ime i prezime? Vlada Čolić. Vlada Čolić. Jeste. Čolić kao onaj, kao Zdravko Čolić. To mi je familija, to mi je loza. Zdravko Čolić vam je loza. Zdravko Čolić, to mi je stric, direktor Stavka Rodića u Bugojnu, što je bio najveći fabrik u Jugoslaviji. Tako je. Proizvodnja municije, oružje, što je bilo. To mi je stric. Ovaj mi je pevač, familija, malo dalje. Da, ali familija Čolić. On je to ponašao, Čolić je, da.
Iskra Bugojna je bio fudbalski klub kad je išao u prvoj ligi na vremenu. Milerem Zjajo je igrao za njih, slavni Zjajo. Kad je prešao u Crvene zvezde iz Iskra Bugojna. Eto. To je Zvezda optuživala sve što je valjalo. Ja sam zvezdaš. Pa i Bravo. mi smo Vardarci. Mi smo Vardarci. A Pančev je bio Darko i Dojčinovski i ekipa. Tako je, Ilija Redovski i svi. Ali mi smo pa Vardarci. Tončev, on je zvezdaš isto. A jel se sjećate Goce Popev? On je bio sudac. Fudbalski sudija. Kako da ne pa da, Pamtite Goce Popev? Sve. On je naš prijatelj. I ove slovenačke, onog Engleza, kako se zvao onaj Englez mali, nosio naočare, nizak, bio bezobrazan bio. Tako da On je oštetio Jugoslaviju, jugoslavensku reprezentaciju par puta. A što znamo o kome pričate? Sad to ne mogu. Ne mogu da se sjetim. Pa dobro, davno je to i bilo. Dosta i ovo. Od početka tamo pa do kraja. Tako da smo ušli ono pa. Tu gdje ste ušli, da, Duna, 5 funktona, 200 kamata, 300 članova, pionira, jedno 50-60, odnosno mali djece imamo. Ovo je sve registrovano, uređeno, sa svim propisama. Sve po godinama. Eto me interesuje onako, da li je zemljište na udruženju? Na udruženju, 1/1. To je ono što kažemo slimotni list, kao tapi. Jeste, tap je, da. Predsjednici se menju, živi zdravi da budu, ali ovo ostaje klub. Da, tako je. Ovo malo koji ima. Ovo malo kojih ima, ova pouzdana organizacija. Ovakav certifikat. Jeste. To nije slučajno, nije namešteno, nije... Tako. To je sve zabeleženo, vidiš. A šta ti to kaže, te što smo malo, to što smo gledali za kuvanje, za to navodim. Vidi ribe, vidi. Ovo su kotlići. Kotlići, da, pogledaj. Evo ovo pravi nije sportski tir, gledaš? Da, kotlići, tako je. Tu se pravi riblja čorba. Tu se pravi prava. Prava riblja čorba. Ti dođeš i biraš, ćeš od ovoga i tu. Tu živi sedi. To je takmičenje. To je takmičenje, jeste. Dobije nagradu, dobije televizor, dobije ovo, dobije ono. Ovo je moj drugar, inače Siniša Stanković, urednik Radio Novog Sada. Cijelo vreme je proveo na Radio Novog Sada. Evo, ovo je prethodni zakupac pre ovoga. Sad ovo što sediš, što ste pričali, on sad završava. Ovo je pre njega 5 godina pa napustio, otišao u Stuttgart. A sad ovaj u 19. februara napušta. Nismo zadovoljni ni sa higijenom, nismo zadovoljni sa... Kao koncesijom to nešto? Apsolutno, nije nama cilj samo novac. Treba ambijent, treba dovesti ljude, treba da čovjek bude zadovoljan kad dođe. Razumeš? To su ti mali, pogledaj. Ovo je pomalo kad vidi. Vidi katamarane, pogledaj. Tako. Bravo. Ovako se nastavlja tradicija. Viljana Broć. Da. Majka i kjerka. Samo to, ništa više forsira. To mene košta živaca, ali ja sam se opredelio, to je moj hobi, ja drugu ljubav nemam. Imam djecu, imam unuke, imam se, ja nije doveden tu. Ja ne idem da se kockam, ne idem u kafane, ne idem, ali moj deo života je tu. I god vidiš, sve se tu.
I ovo je Srđan. A ovo sve, evo, unazad nemamo sve, koliko treba, koliko država zakon predviđa da možeš čuvati, to mi čuvamo. Inače, članova imamo iz čitave Srbije. Čak i sa strane, iz Nemačke, kad dođu, ja njih učlanim, evo. Ja njih učlanim da se ranije došli, da je blagajnica, da se sutra došli, bili bi i vi isti. To je članska karta, evo to nam je članska karta, zvanična. Ja bih uzela ovo za moj brat. Šljiva! Ne možete ići. Evo šljive. Šljiva ima. Kajsija, šljiva, vija. Koja je najbolja za žene? Najlepša za žene. Evo ova. Kajsica, a? Da, kajsija. Može i ova. Dunja, Dunja. Jel ima ovo gdje da se kupi? Ima. Dunju. Evo je. Evo za žene dunje. Evo ga. Ovo su tape. Moj otac je radio sam tape. Znači on je radio, uzimao stiropor, uzimao sve farbo i on je imao ovako u stiroporu. Imao živce, imao volju, imao snagu, energiju. Znači on je bio, rekla sam vam, moj deda prvu ribarnicu u Skopje, a moj otac, moj stric, oni su sada pokojni, evo da ih spomenemo, sada moj brat je to produžio, znači on je sam radio tape. Tako, nije kupovao se, radio je sam sve tape. Tako je. Eto, to je naše. Ovo ste vi? To sam ja, eto vidiš, to sam. Novembra, 26. novembra, pretprošle godine ulovio. Ovo ste vi ulovili? Da, 8 i vidite kako se dobro gleda. Gleda se vidje, fantastičan telefon. Ovo je prvi zlatni kotić. Tako, sa druge strane ide. Da. Eto, to je to. Prvi put kad smo počeli da organizujemo... Kad ste počeli, ovo je bilo? Pre 42 godine. I to sam sačuvao, uspod da sačuvam. 26. novembra da vidimo ovo. 2 komada. 8 i 6. I 6. Da. To sam ljubitelj toga, znaš. Bravo. Ovo je za merenje na ribe. I nešto bez što se ne može, to je ovo srpsko zname. Ja ću baš da usnimim. Evo, za site naši prijatelji od Srbije. Ovi se trskite sa koji što lovete prsa. Na području Banatu, Vojvodini, to su Vojvodini kanali, Dunav, Tisa, Dunav, tako je, Tisa, ovo sam vidjela u ovoj drugoj prostoriji i ugo vas snimila. Ne, uvek je to dobro bilo. Pokazat lijepo, to je pogled. Gospodine Čoliću, ovo vam produžava život. Jeste, zato sam ja tu uvijek. Tako je, ovo produžava život. Ja sam Ovo ste sadili sad pred 2 godine. Evo, 3. godina. Tako. Sibirski brest, vrba, jasen. Tako. I ovo ovdje drvo pre 17 godina. Evo je, da, to sam dobio iz Zelenjina, gradskog Novog Sada, donao i dole, skroz do Ogada. To će sad biti za 2 godine šuma. Ko nije prvo razumeo drvo, pa tek onda sadio, taj nije ništa uradio. I shvatit će kad tad da ne zna šta je hlad. To je otpevao Đorđe Balašević. Lepo rečeno i lepo je otpevao. Tako. Lele, ama je dobro bilo.
Stražilovo. Da, evo igra. Fudbalski klub Stražilovo. Futbolski klub Stražilovo. Tamo je Duško Trifunović, onaj pisac Trifunović. iz Sarajeva što je došao, da. Pa, evo, tu njegova bista, njegova se nalazi. Tu su namjerno namestili njega, tu postavili, tu se održavaju letnje neke kulturne, omladinske manifestacije, čitanja, recitali, tako. Lepo za decu, međutim, Ovo je sve Sremski Karlovac, to što vidim. ovo sve što vi to sve Karlovci daje, tamo zadnji deo, tu da ćete proći kad budete išli prema Beogradu, eto, idete kad sada pored gimnazije, pored opštine i paralelno s ovim putem gdje je pruga, gdje je put i vi idete skroz tako na izlaz, idete na Bastol, idete Inđija, Pazova, Beograd i onda na... Sremski Karlovac. Ukraj, Nova Tvrdina, Varejku, Petrovaradinski post. Jedната страна била в Ояме. Другата страна. Da se ne lažemo, nije to bio neki most od onih podignutih da bi se u njih gledalo. Ne, pre je bio od onih podignutih da bi se sa njih gledalo i pod njima prvi put poljubilo. Ali ponekad ga je ona prelazila svojim uobraženim kadetskim korakom, a mesečina se kao deverika lovila u mrežu njene kose. Po tome ću ga eto pamtiti. Rat je kao pijan svat prošao poljem, želučio celu noć, kaleći bes na ranom žitu i tek niklom Bostanu. Zašto? Ne pitaj se, jer tako je bolje i Bog je pristao na to. Ratovi prolaze, a ljudi, eto, ipak ostanu.